Senioru fórums, protams, mums ir ļoti mīļš pasākums, jo cilvēki ir fantastiski. Tie ir īstie Latgales varoņi no visas Latgales, no visiem novadiem un visām lielākām un mazākām pilsētām. Un šodien mēs varam kopā spēlēt, mācīties, pētīt dezinformāciju, atpazīt viltus ziņas, uzzināt vairāk par naidarunu, tagad izspēlēt monopoli, stāstīt un dzirdēt un klausīties aktīvu kopienu stāstus, apmeklēt kultūras centru, muzeju, būt kopā un vakarā vēl arī apbalvot aktīvākus Latgales seniorus, Latgales senioru balva. Ļoti pacilēti, ļoti patīkami ir piedalīties fórumā un satikt cilvēkus ne tikai no sava rajona, bet no Latgales. Un ļoti patīkami ir, ka var klausīties zinošu cilvēku paskaidrojumus par viltotām zālēm, par mākslīgo intelektu. Tas tagad ir ļoti aktuāli. Pirmkārt, varēja saprast, ka ļoti labi organizēts pasākums, par visu padomāts. Jauni cilvēki burtiski mūs saņēma un uzņēma un aicināja, un mēs sapratām, kas te notiks un kas te būs, un līdz ar to radīja tādu tīri patīkamu, jauku savstarpēju sajūtu. Tā spēle bija brīnišķīga, un mēs uzreiz visi atraisījāmies. Bija ļoti patīkami vispār ar viņiem komunicēt, kad viņi uzzina kaut kādus jaunus faktus, tas bija ļoti forši, ļoti jaudīgi patiesība. Un vispār tā informācija bija tāda, kas mums lika aizdomāties par daudzām lietām, ko mēs redzam sociālajos tīklos. Jā, skaidrs, protams, ka ne visam var ticēt. В прошлом году я была на Латгальском форуме сеньоров, и когда мы в этом году узнали, что нас тоже приглашают, радости не было границ. Мы все, вот из Краславы у нас было где-то сейчас 11 или 12 человек, кто узнал, все кричали, говорили, что мы поедем. Наши руководительницы создали проблему, потому что не на чем было ехать. Она искала машины, кто может тогда, потому что на самом деле очень-очень много было желающих. Программа просто идеальная, меняются разные формы работы, и разогрев этот, и естественно, что здорово для сеньоров, что это музей Ротко, потому что здесь некоторые, я знаю, что они сами давно хотели побывать в музее Ротко, они первый раз на этом форуме, но из-за того, что это музей Ротко, тоже приехали. Поэтому для сеньоров, конечно, это тоже очень и очень важно. И третье, это, конечно, позитив. Настолько ты становишься молодым, настолько смотреть на ваши лица, говоря, смотреть, как вы делаете, и это делаете вы от чистого сердца, не просто там, что какой-то проект, а на самом деле вы этим живете, и очень-очень надеемся, что и в дальнейшем вы будете проводить такие прекрасные мероприятия, приглашать сеньоров.